Good day, kids! What we are going to talk about today is identifying left or right hand in English, Filipino, as well as Iloco. Is this left or right hand? This is the left hand. Left starts with letter L. Is this left or right hand? This is the right hand. Right starts with letter R. Is this left or right hand? This is the left hand. Left starts with letter L. Is this left or right hand? This is the right hand. Letter R sounds Is this left or right hand? This is the left hand. Letter L sounds L. Is this left or right hand? This is the right hand. Letter R sounds Sa Tagalog, ito ba ay kaliwa o kanang kamay? Ito ang kaliwang kamay. Ang unang letra ay tunog K. K. Sa Tagalog, ito ba ay kaliwa o kanang kamay? Ito ang kanang kamay. Ang unang letra ay tunog K. K. Sa Tagalog, ito ba ay kaliwa o kanang kamay? Ito ang kaliwang kamay. Ang unang letra ay tunog K. Sa Tagalog, ito ba ay kaliwa o kanang kamay? Ito ang kanang kamay. Ang unang letra ay tunog K. Ti Ilocano wenno Iloco. Kanigid wenno kannawan nga ima daytoy. Daytoy ket kanigid nga ima. Kanigid. Ti Ilocano wenno Iloco. Kanigid wenno kannawan nga ima daytoy. Daytoy ket kannawan nga ima. Kannawan. Kannawan. Ti Ilocano wenno Iloco. Kanigid wenno kannawan nga ima daytoy. Daytoy ket kanigid nga ima. Kanigid. Kanigid. Ti Ilocano wenno Iloco. Kanigid wenno kannawan nga ima daytoy. Daytoy ket kannawan nga ima. Kannawan. Kannawan. Tandaan ang mga sumusunod. Left. Right. Kaliwa. Kanan. Kanigid,
Kadnawan. This project is a collaborative effort of I Volunteer for Filipino Children and the Children Development Teachers and Workers of Sinai,